Mathina maria magomeire gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi matiguthiraga matira riu makihiriria ona makiria thutha wa igoti nene gwathana kuhingwo kwa akaunti ciake cia bengi hamwe na akaunti cia mutumia wake, ciana ciake o hamwe na andu 10 angi hakuhi nake. Riathani riri riukite thutha wa kamiti ya kurana na ungumania ya EACC kwambika cira igoti-ini gikuruhania gavana Wamatangi na ngukumia ciringi mirioni 413 kigina kiria EACC irauga kiungumitio kaunti-ini no. Akaunti za watu relatives wangu zote zilikuwa frozen, zilienda huko zikazimwa, ndio hata nikishikwa ama nifanye nini hakuna mtu anaweza kunitolea kodi. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo unaona tena walikuja huko, kila siku nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi zifanyike. Maya mokitio muthenya umwe kuma gavana uyu atungio hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa thirikari kwambika umomori wa biacara yake hakuhi na kiharo kia Nyayo guku Nairobi. Umomori uria ratabanirio thaa 9 cia utuku rungu rwa rugamiriri wa maabitha borithi na kuria Wamatangi arakuruhanirie giko giki na uteti. There was never even one single day a notice, even one time. Hakuna notice, na kama mtu akonaye asembe akonaye. Mathina ma gavana uyu matiambiriria umuthi kuona okuma mwaka-ini wa 2024 Wamatangi na ateti angi ni mambiriirie gukunjanira ngundi nduma-ini makiria thutha wa gavana uyu kwanirira king'ang'a-ini ati ndagwitikiria migunda ya muingi kuhahamwo ni atongoria na kuria miario ino yacungiriria amwe atongoria thure kaunti-ini no kumutuma uthu umwe wa migunda iria iragucanirio nigucanagirio nginya umuthi uyu ari haria waki uratabanio wa thoko ya Ngũriba mwena wa Thika. Mweri-ini wa kana mwaka muhituku Wamatangi ni ikirio ngono ni maabitha kuma EACC kuria atungirio thitango yake ya mbere ya ungumania ri gavana ha EACC ikimukuruhania kungumia kigina gia ciringi bilioni 1.5 cira-ini uria Wamatangi atari anyitikana na mahitia maya. This intimidation is pure political intimidation. Yes. Hakuna kitu kingine. Purely political intimidation. There is no reason why more than 50 police officers can wake up to my office, to my home. Oho muciĩ wake ni kwahithũkĩirwo ni maabitha EACC kuria maugire ni mahithũkirie ciringi milioni 12 mbeca baribari na ndora ngiri 13 mbeca iria makuruhanirie na gukorwo ari matigari ma kĩgĩna kĩrĩa kĩangumitio ĩndĩ ũndũ ũyũ naguo ndũrĩ wekĩrwo mũkonde nĩ igoti. Wakiangalia rekodi yetu wanaona tuko na wananchi na rekodi yetu ni nzuri. Mimi nataka niseme hapa mchana wazi ya kwamba kuna kiongozi mmoja wa kipango ya juu alinipigia simu na tukaongea naye, akaniambia wewe hata ukimaliza miaka hii yako utamaliza kama umepakwa matope sana. Jika ikanio na uteti utari rukobe kaunti-ini ya Kiambu no wonekire kwiyumiria na njira nene mweri-ini muhituku igongona-ini ria kanitha mwena wa Karure Gatondo ya Rugongo kuria atongoria Kiambu mobanĩire Wamatangi mbere ya President William Ruto gikiari kionereria kiega ati gavana uyu ni ubekeirwo kiihu na haria atariirie ati ndekuguoyohio ni mundu wothe. Hivi karibuni nitakuwa mdosi wa hapa Kiambu. Saa zingine unajua simba akitulia anaonekana kama ni paka vile walivyosema, Your Excellency. Mimi ndio sitting governor wa kaunti ya Kiambu. Mimi ndio governor to be wa Kiambu. Don't be in doubt in your mind. Hadui na Kameme TV leto dako ni Bataru wa Mwangi.